Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү жана жалпы кыргызстандыктар. Биз силерге Бишкек кабар, силерге Бишкек шаарындагы, тактап айтканда Азамат унаа базарындагы унааларды, базардан чыгып жаткан унааларды силерге көргөзүп бермекчи. Мына ушундай биз акыркы базардан чыгып бараткан унаалардын бааларын билип бермекчибиз. Бул жерде фит чыгып бараттыр. Assalamu alaikum. Эге баасы канча болду экен базар? Унаасынын 3-8. Канча сураштыңыз ба? 3-8 сураштым. Сиз канчага бересиз бала турган? 4 бересиз. Жылы кайсы? 2002. 1-3. Телефон номериңизди жарылап койбойлубу экен? Чалгандар, издегендер, алгандар болсо. Так, номер 0702 20 08 01 деген номерге байланышка чыгыңыздар. 1-3 объемда Honda Fit базардан чыгып баратты. Майга силерге канча болду беке? Баз канча болду? 4,5 сурап атабыз. 4,5. Базар канча кылышты? Айдаңыз. Базар 3. Чоң рахмат. Так, биз бул жерден сурайлыбы? Урматтуу достор, Toyota Mark X 2 үлгүсүндөгү унаа 2004-жылы чыгарылган 5-3 бербеп тур базарда. Бул жерде сиздердин суранычыңыздар боюнча баалар канча болуп атат, канчага сатылды, канча сурады, ошолорду билмекчибиз. Байка, ассаламу алейкум. Канча болду машинаңыз? Доллар канча болду? Так, сатылыптыр. Так, биз бул жактан дагы бир истеп сурап коелучу. Байка, базар канча кылды машинаңызды? Канча болду беке? Болуш канча бересиз? 6 экен, 6000 доллар. Так. Майга канча болду? Сатылды алдыңызбы? Сатылды же алдыңызбы? Сатылды. Канчага бересиз акан чатыңы? 4-2. Так, бул жактан дагы сурап көрөлү. Майкаларыбыз деп канча болду? Сатылдыбы, алындыбы? 5,5. Алдыңызбы же сатып атасыздар? Базар канча кылышты? Канчаны сурашты? Жылы кайсы? 2003. Канчага бересиздер? Боло турган баасы? Номериңиздерди жарылап коелум, да? Так, номери жакшы колуп атсаңыз. Так. 0703 01 88 35 0707 86 17 86 деген номерге чалып боло турган баасыны билиңиздер. Honda Stephagon RF3 унаасы. Так, бул жакта Subaru Legacy унаасы. Бирок канча болду экен бул? Канча болду баасы? 4,9. Боло турган баасы сатылдыбы, алындыбы? 4,6. Номерди жарылап коелубу? Так, 0708 62 51 73. Сол, чоң рахмат. Так, 4,6 берет экен. Байкенин дагы унаасын сурап коелучу. Салам алейкум экен. Кандайсыз экен? Жакшыбы? Тартпайлы боламын мен. Тартпайлы коелубу? Машинаны тарта беребиз. Машинаны тартабыз. Так, 4,8 деп жатыптыр. 2003, 2 объем 0708 35 12 53. Ага, боло турган баасы канча мунун? 4,7 берем. 4,7 беребиз. Состояниясы жакшы. Так. Бул Volkswagen же Novahбы? Novah экен, а? Toyota Novah. Toyota Novah унаасы. Бул жерде Toyota Epson унаасы турат, ак түстө. Байке канча болду? Сатылдыбы, алдыңыздарбы? Бишкек кабар каналынан бааларды сатып аткан унааларды же болсо сатылбай калган унаалардын бааларын билип турабыз да. Ар бир базарда чыгат. Сиз канча саттыңызбы же алдыңызбы, ошону билебиз да. Саттыңызбы? Канча боло турган баасына реальный келип болсо канчага бересиз? 4,5. Жылы кайсы? 2001. 4,5 берет экен. 2001-жылы чыгарылган. 4,5 берет. Toyota Epson унаасы. Бул жакта дагы ушул Mercedes дагы сурап коелучу. Байка, ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Машинаңыз жылы кайсы? Самых высоких на планете. В народе его в шутку прозвали. Так, 2006 жыл экен. 9300 доллар сурап жатыпсыз. Канчага бересиз боло турган? Реальный клиент болсо. Настоящий феномен. Там есть развлечения на любой вкус. 8500. 8500 доллар. Так, номерин дагы жарылап коелу. 0707 77 77 80. Чоң рахмат экен. Так, бул жакта Honda Fit. Байка, Honda Fit бе жазбы?
Fit. жаңы сынадыңдар, а? Жылы 2008 ба? 13. Басы қанша мұның? А? Бола тұрған басы қанша? Сен окончательно сколько? Окончательно 7400. Сен 400. 7400 доллар екен. Негізі 7-9 сұрап жаттыр. Жаңы мұнаға қызыққан мекендештер болса, номерін алып жариялап қоямыз. 0707 77 77 80. Так, біз мұнан ары бұл жерде Audi. Бәке қанша oldu машина? Машина қанша oldu? Алғанмы өзі? Алдыңар ма? Жоқ, сатып Сатусыңар ма? Басы қанша oldu? Болған. Бола тұрған басы қанша болды? 4000 доллар. 4000 доллар. Жылы қайсы? 95 па? 28 алайын екен, 0508 29 29 09. 29 00 екен, кешіріңіздер. 268 пробег. Чоң рахмет. Біз мұнан ары дағы деле болса, мыналарды көргіземіз базардан шығып жатқан. Так, бұл жерде қазір BMW Audi'ден кейінгі Винномны көріп қоялы. Состояниясы жақсы екен. Винном. Қазір біраз алдырақ айдағаннан кейін ашқаны. Салам алейкум екен. Қанша oldu екен? 2005. 2005. Окончательно 6,5. 6,5. Окончательно. Бола тұрған басы. Toyota Windows. Это Винном. 3 күп болар, а? 3 күп рестайлинг 2005. Так, номеріңізді айтып қойыңыз сонда екен. 0707 0707 70 70. Шашпай айтып қойыңыз сонда. Ішкі салондары шынында да жақсы екен, таза. Машина шар ішінде эле алабы? О, Бишкекте жүргөн. Шар ішінде. Пробег қанша? 705 0705 70 70 70 55. 70 55. Чоң рахмат. Қандай? 228. 228 мың пробег жүріп тұр. 228. Состояниясы жақсы. Біз мұнан кейінгі Subaru Forester'ды көргізелі. 5 турбинді. Салам алейкум екен. Қандай сыңар, қайттыңар ма? Басы қанша oldu? 6500. 6500 сұрады же сіз бересіз ба? 6300 долларға берем. 6300-ке бересіз. Номеріңізді жарылап қоймайын ба? 0700 0700 67 67 67 67 70. 70. Чоң рахмат. Жылы қайсы? 2005. 2005, е? Так. Subaru Forester 2005. Состояниясы деле жақсы. Зыл екен бұрық. Мен бұл жағында Honda Step Wagon 99 жылы шығарылған 2 объем, басы 4500 доллар. 0703 19 17 17. Байкелер, салам алейкум. Қандай сыңар, жақсылар ма? Қайттыңар? Аз қандай oldu? Қанша сұрады базар? Базар эми элде акча жок окшойт, бүт эле обменге келип атат. Обменге вариант. Вариант. Наличка сұрағандар болды. Сіз өзіңіздің ойыңыз қанша? Қаншаға берейін дейсіз? Наличка нак болсо 4-3кө берем да. 4-3-ке бересіз. Документтері жақсы, ходовойлар жасап отырған жерлер жоқ. Орды Мотор менен. коробка жақсы. Баары жакшы. Только басын келіш керек. Басы бериш керек. Чоң рахмат. Так, артынан дағы көргізіп қоялы. Состояниясы жақсы бұл дағы стептің. Әлеме бұл жағында болса, бұл степті дағы көргізіп қоялы. Қаншалан тұрайды дегеніңіз бәкен? 2004 2 объем, басы 5200 доллар сұрап жаттыр. 0709 16 53 53 деген. Салам алейкум бәкен. 47 болот окончательно. Окончательно 4 бола тұрған басы. Документтері жақсы. Жақсы, сразу оформить берем. 4 окончательно. Кеңіз ана номерді жақшылап жазып қойын. 0709 16 53 53 деген номерге чалып байланышқан шығыңыз. Чоң рахмет бәкен. Дөңгелектері деле жақсы екен. Титан дискада тұрады. Үстінде багажник тағы бар екен. Баклажан светті. Ал эми бұл жағында Subaru Forester бар екен. Subaru Forester 2012. Пробег 90 екен. Басы қанша екен? Қанша? 9. Бола тұрған басы қанша екен? Бола тұрған. Бола тұрған 9. Номерді жарылап қоялы. 0706 57 66 39. Чоң рахмат бәкен. Так. Subaru Forester. Бұл жақта Odyssey. Бәке қанша oldu? Сатылар ма, алдыңар ма? Сатылат. Базар қанша oldu? Қанша берейін деп мақсат қылып жасаған? Қанша? 4 кіло. Окончательно. 4000 доллар екен. Номеріңіздерді жарылап қоялы. 0709 96 91 91. Чоң рахмет. Бұл жағынан дағы көріңіздер. Honda Odyssey мынасы. Біз эми бұл жағынан дағы шығып баратқан мыналарға бат-баттан жетішіп сұраған әрекет қылалы. Негізі базар деле өтіп қалды. Ошондай болса дағы бат-баттан жетіп сұрайлы.
Mayka Accord qancha oldi? Ya. Satıldı. Qancha satıldı? 5,5. 2,4 olganmi? 2 olgan. Yil qaysi? 2003. Cho'ng rahmat. 2003 5,5 ga sotilibdir. Honda Accord. Negizi unalarda ham arzonlab qolibdir. Mayka, unangiz qancha oldi? Qancha oldi? Sotildi, oldingizmi? Sotildi. Bo'la turgan bahsi qancha berasiz? 4-7'ye berem. 4,7 ga berasiz. Yili qaysi? 2005. 2005. 1,5 olgan. Nomeringizni jarlab qo'yilanda aytib qo'yingiz. 709 Aha. 39 15 48. 39 15 48. Cho'ng rahmat. Tak, sostenasi bilan yaxshi ekan. Mana shunday ko'rinishda. Bu jag'indagi Honda Civic'ni so'ragandan unutib qoldik. Mayka qancha oldi? Honda Civic. Honda Civic 2007 1.8. 1,8 olgan. Bo'lish 6. 6 ga berasiz. Nomeringizni jarlab qo'ying sonda. 0500 0500 11 77 15. 11 77 15. 11 77 15. Cho'ng rahmat. Tak, sostenasi chindan yaxshi ekan. Lexus 570 470 ekan, kechirasiz. Assalomu alaykum aka. Qanday yaxshilarmi? Kengsan aka. Qanchaga berasiz bo'la turgan bahsini? 20 ga berasizmi? Yili qaysi? 2007. Nomeringizni jarlab qo'ying sonda. Qiziqqanlar, ko'rganlar, izlaganlar bo'lsa, chalat sizlarga. Nomeringizni aytib qo'yingiz. 773 0773 99 46 46. 99 46 46. Cho'ng rahmat. Mana ko'ringizlar, sostenasi bilan yaxshi ekan. Bu jag'indan Nissan March degan uni chiqib boribdir. Shundaqa so'rab qo'yaylik. Assalomu alaykum aka. Qanday yaxshimi? Azatingiz yaxshimi? Aytingiz. Qancha bo'ldi aka? 2004. Bo'la turgan bahsi? Ha? Bo'la turgan bahsi qancha berasiz? 2400 dolar. 2400 dollar. 2,4 berasizmi qancha sotiladi? Hava. Ha, cho'ng rahmat. Tak, buni bunaqa ko'rib qo'yaylik. 0500 07 55 66. Qanaqasidir avtomat. Bu yerda Honda Accord Tornado turadi. Tornado ulgusindagi uni. Shunda hozir so'rab ko'raylik, bahsi qancha oldi? Aka, assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Aytingizmi? Yili qaysi sizga? 2002. Thanks. Nimani aytib qo'ysangiz qancha berasiz bo'la turgan bahsi? 3,5. Telefon nomeringizni aytib qo'yingiz. Ha, cho'ng rahmat. Tak, nol yerda 0969 degan qora tusda Honda Stepwagon chiqib boratibdir. Assalomu alaykum. Mashina qanday oldi? Sotildimi, oldimi? Mashina yo'q, aldimda bo'ldi. Oldimi? Qancha oldingizlar? 5.8 ga. 5,8 ga. Yili qaysi? 2004. 2004. 2,4 olganmi? 2 ay bo'ldi. 2 olgan. Cho'ng rahmat. 5,8 ga olinibdir. 5,800 ga. Negiz, unalar arzonda qolibdir. Mana o'zingizlar ko'rib turasizlar. Bu jag'da Toyota Ipsum aq tusdagi una chiqib boratdir. Shundaqa so'rab ko'raylik. Qancha oldi ekan? Aka, assalomu alaykum. Qandaysizlar? Aka, bahsi qancha bo'ldi aka? Bahsi 7000 dolar. 7000 dollar. Siz oldingizmi, sotdingizmi? Sotdingizlar. Bo'la turgan bahsi qancha berasiz? Bo'la turgan bahsi 6800. 6800. Yili 2004. 2004. Nomeringizni aytib qo'yingizlar. Men sotib olishim mumkin-da bu. Nomerni aytib qo'y. Ha, cho'ng rahmat onda. Toyota Ipsum bunasi. Biroz sizlarniki altezdan qancha yili? Yili qaysi? 2002 qanchadan olsalar, qancha sotildi? 4. Qanchasini qancha berasizmi? 4 berasizmi? Telefon nomerini jarlab qo'ydi. 702 702 26 26 96 36 96. 96 01. Ha, 26 96 01 ekan. Все было знак, О, а это altezdan. уже конец января, и вот я молча стою, смотрю на тебя, мы просыпаемся вместе. Так. Biz bundan nari ketdik, ondan keyingi unalarni ko'rgizaylik. Bu yoqda qaysi unalar chiqib turadi? Honda Stepwagon RF3 unasi 284 probeg 2001 2 объем 4 ekan, benzin gaz bilan ajraydi ekan. Bahsi 5100 dollar. Telefon nomeri tilakka qarshi jirtib solibdir. Va sizniki bilan? Keling sonda. Jil qaysi ekan? 2002. 2002. Bo'la turgan mas qancha berasiz ekan? Realniklik bo'lsa. 5 ta o'taman, tushkirmi? 5 ta o'tasiz tushib berasiz. Probeg qancha? Ya. 703 Aha. 702 702 725. 725. Tak, ichki salonni
Gaz, benzin. Gaz менен да жүрөт. Ички салону чынында таза экен. Сизге чоң рахмат. Биз кийинки унааларды көргүзөлү. Айка, Fit сатылууда. Алдыңызбы? Канчадан атасыз? 4400. 4400. Бола турган баасы канча бересиз? 4200 берем. 4-2 бересиз. Жылы кайсы? 2003. 2003. Объем 13. 1-3, а? Телефон номериңизди айтып коюңуз анда. 0501 0501 90 95 25. 90 95 25. Бул эмне канал? Бул Бишкек кабар каналы. Силерге Бишкек шаарындагы мал жандыктарды жана авто базарындагы унааларды сатылып аткандары канча болуп атат көргөзүп турат. Не дедиңиз? Бишкек кабар. Бишкек кабар деп Кабар эмес, а? Жок, Бишкек кабар. Всё. Состояниясы жакшы. Honda Fit. Бул жактан дагы унаалар чыгып баратат. Аягы деле соңуна жетип келди. Бул жерде Lexus'un правый рулы бар экен, ушуну сурап көрөлүчү, канчага берет. Байка, ассаламу алейкум. Канча болду байка машинаңыз? Машина сатылат. Сатып? Канчага бересиз боло турган баасын? YouTube-ку. Бишкек кабар каналы. Боло турган баасы канча болот байка? 6700. 6700. санаса. Шытыр. Жылы кайсы? 2003. 2003. Объем? 2-4 береді, мен таппай да бар. Передний привод. Телефон номериңизди айтып коесуң анда байка. 773 0773 46 89 89. 46 89 89. Чоң рахмат. Так, көрдүңүздөр. Биз эми мындан бары бул жакта турган. Дагы деле болсо эми чыгып бараткан унааларды тосуп, ошолорду сурап көрөбүз. Так. Брат, бул Honda Elysium сатылат бекен? Сатылат? Жылы кайсы экен бекен? 2004. Канчадан сатылат бекен? Алло. Басын боло турган баасын канча бересиз ошондо? 7 деп атам. 7 деп атасыз. Боло турган баасы канча? Ошо 7 деп А, атам. 7 ба? 7,5. Бул состояниясы негизи жакшы экен да мындан, а? О, мен өзүм 8000 алгам, азыр акча сурашына керек болуп 7ге сатыш керек болду. Объем 3 булар? 3. Так, бул жакка көргөзүп коелу. Toyota Elysium. Honda Elysium. Honda Elysium. О, кырпылар бул жакта мощный экен, о, мощный. Ички салондар, отуруштары деле чынында таза. Машина өзүнүн баасына татыктуу десек болот. Арты жактарын дагы ачып көргөзөлү. Көрүңүздөр, бул жактары дагы таза экен. Биз эми аягында бул байкенин номерине жарыялайбыз дагы. Кийинки унааларды көргөзөбүз. Номериңизди айтыңыз эми. 707 0707 099 099 093. 093. Атыңыз ким байка? Айтпай калган. Чоң рахмат байка. Биз андан ары улантабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Тил жерде бир байкенин унаасын сурап көрөлү. Достор, бул жерде турган унааны дагы сурап коелучу. Баасы канча болду? Subaru Legacy. Салам алейкум байка. Баасы канча болду байка? 4. Так, боло турган баасы канча болот? 4 болот. Так. Телефон номер 0500 72 76 18. 2003 2 объем. Subaru Legacy. Состояниясы деле жакшы экен бирок, чынында. Биз бул жакта турган Toyota Avensis деген унааны сурайлы. Ол жактан. Байка, салам алейкум. Канча болду байка? Кандай канча болду? Баасы канча болду? 4-8. 48. Телефон номериңизди жарыялап коелу. 0708 0005 40 деген телефон номерге чалып боло турган баасын көрүңүздөр. Ал эми бул жерде Honda Accord тоз зыл экен состояниясы делечи. 2003 жылы 2-4 объем, баасы 5300 деп сурап жатат экен. 0550 05 13 85. Байка, ассаламу алейкум. Базардан кайттыңыз. Базар канча сурады, сиз өзүңүз канча бересиз? Максатыңыз канча? 5 сурады бергем. 5 сурады. Бердиңизби 5ке? 5ке берген жокмун. Состояниясы жакшы экен онда машинаңыздын, Жакшы машина. 2-4 объем номерине жарыяладык. Биз аны аягынан бир көрүнүп коелу. Honda Accord. О, бул чынында состояниясы эле жакшы экен. Бул жагында турган мына
Toyota Harrier unasындағы көргөзүп коелу. 98 жылы 3 объем, состояниясы жакшы. Басы тилекке каршы жазылып калыптыр. Канча экен басы? Боло турган басы 4300. Телефон номерди жарылып койлам да. Кайсы номерди жарылаш керек? Болсо бул жактан айтып койсоңор. 703 0703 61 15 12. 61 15 12. Чоң рахмат. Бул формага көргөздүк. Эми аягында сиздерге суранычыңыздар боюнча бул жерде турган унаны көргөзүүгө аракет кылайлы. Майка, салам алейкум. 1 минут. Машина сатылдыбы, алындыбы? Сатылды. Канчага болду? 4,5. 4,5. Жылы кайсы? 2003. 2-4 объем, чоң рахмат. Состояниясы жакшы. Мына 4,5 миңге сатылыптыр. Көрүңүздөр. Бул жагында болсо Honda Odyssey турат. Honda Odyssey дагы сурап көрөбүз азыр. Канчага берет? Майка, канча алды сиздики, Майка? Сатылдыбы, алындыбы? Yok, satalım aldık. Сатылбадыңыздар. Боло турган баасын канчага бересиздер? 4,7. 4,7. Жылы кайсы? 2003. 2003. 1,8 объем. 1,8. Телефон номериңизди жарылап коелам да. Машина кайчыбылы, кайсылы? Бишкекке бар. Ha, o. Келиңиздер, номериңизди айтып коюңуздар анда. 0703 0703 13 13 64 64 97. 97. Чоң рахмат. Ha, bak. Так. Состояниясы деле жакшы экен. Байке, машинаңыз кандай болду? Kasma çıkmadı. Боло турган баасы канча болот? 260 сомго. Телефон номериңизди жарылап коесем, эстимай издегендер болсо сизге чалат. 706 00 38 83. Чоң рахмат. Бул жагынан Байке, сизге көрсөтүп коелу, канчага бересиз, канчага боло турган баасы же алдыңызбы? 3 көрөм. 3000 доллар. Бул Бишкекке бар канал. YouTube'дан. 3300 доллар сурап жатыптыр. 2001, 2 объем, 0500 72 72 72. О, жакшы экен. Honda Stream. Биз эми бул жакта аягымда ушул унаны көргөзүп коелу. Байкелерден бир басым берип коечу. Салам алейкум экен. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Кайтты барбы? Базар канча болду? Канчага алдыңарбы? Жок, өтпөдү, кетип атабыз. Негизи канча деп атсаңар, канчага берейин деп атсаңар, базар канча сурады? 12,5 olsa veririz. 12,5. Телефон номериңизди жазып коюңуздар. Телефон номериңизди айтып коюңуздар. 558 02 07 77. Жылы кайсы ошондо? 2010. Объем? Рестайлик 2-4. Чоң рахмат. Мына ушундай достор, биз силерге колдон келишинче аракет кылдык. Бул жерде сатылып аткан унааларды баасын бергенге аракет кылдык. Мына ушундай. Майка, айтып койбойсузбу? Канча болду? Канча болду? 3,5. 3,5. Боло турган баасы. Ova, bola turan bası 3,5'ga berem. 3,5 бересиз. Ova. Чоң рахмат. 0771 99 50 61. Мына ушундай достор. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Биз сиздер үчүн көргөзө беребиз.